Ova mi ova opozicija polako ide na živce ovim stalnim kukaljem i lajanjem na SDA. Kako su korumpirani, kako su lopovi, kriminalci, kako su prevaranti. Pa ljudi moji, znamo mi to. Nemojte izmišljati toplu vodu. To isto kada nam govorite kako je Edin Džeko najbolji BH fudbaler svih vremena. Ili kako je Razija Mujanović najbolja košarkašica. To znamo svi. Nemojte nam to znaju ptice na grani. Ali zapitajte se kolika je vaša krivica u svemu tome. Koga ste vi sve naprimali u te vaše stranke? Pa sada vam kupuju ljude. Pa umjesto 7 imaju 13 ruku. Koga ste sve naprimali? Jer nije svak ko ne voli SDA dobar čovjek. Možda se nije uspio ostvariti tamo. Lakto se nije se uspio probiti na čelo i nije u SDA. I vi ga primili kod sebe. I sad vam čudo što vam kupuju ljude. Naravno da će vam ih kupovat. Pa vidjeli ste ovog našeg mostarskog novinara. Koliko je lajao na SDA, na DF to isto nije bit. To znači nema tu apsolutno nikakve razlike. Lajao više od mene. Niko ko on. Međutim, ode lik u DF, uljebi se, ženu zaposli, maca pojela jezik. I za koliko? 5 godina, 5 godina, kad ode s vlasti, on će se prijaviti, hoću neku drugu stranku, svak će ga primiti, reći, haj kod mene. Iako znaju da se je prodao. I on će se opet prodati, i opet, i milion puta. To su ljudi koji će za šaku para dat guzice, a ne karakter, a ne glas, a ne ruku. Guzice će dat. I vi primate takve ljude u stranku i onda poslije se čudite, kupili vam papke. Pa ja što će nego kupit? Kad ste i vi doveli u stranku.